Ha din bakalami ki kubor ha kini kita yu ki beradep ba Neymar JR un salai be penyesono siaga klub Inter Miami. Kata nadu menta katalang kum si benta ban pen kre nagam ta ka World Cup arajar arpon riu. Neymar ba Jordi Alba ba Sergio Busquets kin sa chong thajno na ka football. Kum taru ke Inter Miami klahapan thit player thamai hak jaka jong kini ki arngut kirang lekai jong ke Inter Miami. Henry ke kubor kepala mi menta kadai bahak ke katlang Neymar JR un om perlej pat penyeso ke Inter Miami banyo lekai langbiang bat Messi bat Luis Suarez. Henry kubor kilong bakane kelabon urlong kam hadin kata kelabon urlong wat hadin belakudno ke World Cup arajar arpo Henry. Neymar JR ubelekai mentaha ke Santos udang lekat bala ban lekai bha kenang bau Carlo Ancelotti ubadai manager jong ke Brazil national team un kentuplang yu ha ke squad list ban mi madan ha ke World Cup arajar punriu. Warla la kamslem Neymar JR umyo ban mi madan syu ha ke national team na ke daw jong jing mensau. Ka kontrak jong Neymar JR ke Santos kan sakudno mentau benai Desember bar kajing ang nud jong Neymar JR kadai ban lekai kadu uru ha United States ban but kum kedinjat jong player bamensua jong ka Brazil kata opile. Kum tai yo lese kane kamla ban urlong syua ka World Cup arajar pun riu ba Neymar JR unlek penyeso sia ke Inter Miami. Bar kata yo lese ka laban urlong pat satat hadin belakudno ka World Cup. Ka jing klub jong Neymar JR ka deru ka jing lagi penyeso sia klub Saudi Arabia ka Al Hilal hak pa ulangatno ka jing mensau. Kata hakashi ayom ulayo ban mi madanno tang sunset. Kum talas ngetru ba Neymar JR ha kane katlang umparlej ban penyeso sia ka klub Inter Miami. Kublai shibun.